Apa ba sih kalau betul? Biasa men. Lagi santai di pantai. Jualan tahu ya berbanyo sorbe. Kitanya agi. Mata nangre na gelu mo natanya. Duh, jago nari ngatanya dul. Masa tau le. Sambil bentak muli ya. Mau gue tau gue talon mulu lo ya mata are lah teki. Iya dah remah boleh min. Iri tanggelakuan lah. Cengkok benianan ring bed. Iban boleh kok benianan pongkeb. Pada terus dia aja. Keng takdir si gue tak pada. Oh ya mon dia apa terus dul. Keng kun kok main agak ada beletang akan roti. Pagun akan celot. Ada orang cakang yang kesoki. Pagun ke perot. Apaan tuna kanan? Mun tampar dalin embi, mun tongar dalin sape. Engko lapar nyari tibi, tak ngarkar besen kake. Bener tahu apa? Repetok ya. Acaca ngalak senyaman nah. Mete gertaker geluh. Kurang ajar. Sing penting bareng abedeh laku sore bingko ikan tarna. Iyalah mau laku kawan. Iyalah. Assalamualaikum. Wir. Apa yang kau min? Abah, bener ji ban wir. Sangku sengko jeng bejengan min. Sengko tak angku ilmu mailang. Arah apa ben min? Mak kata berkak. Pada saya tabung korpin ajem. Iya, tabung korpin ajem adul pakai. Lantaran apa min? Ben mek tambah dul pakai. Dua apa wir? Coba ngocak apa mulai tau gue sabar. Celah mata are lang atas. Tak koro bening ngaburin baca jangan kok. Apa tau ya petok? Cobaan keleroh min. Ngocak kau reng tak tak geluh. Pas kor aku njal bibir. Ya coba gue nyata kerja wir yang pangarang. Mau nak kerja min. Patau kekenang na min. Dul peker walas soh. Salakur wabode sabe min. Ki kerja ibi ban. Tak apa bitas pocur bandain min. Lu min. Buat entar denar ya. Bertucut nah. Bedapa. Iya wir. Kok udah parlong kaban wir? Apa min? Langsung kaintin painnya. Kok terang cuma PC kaban? Lu cender dan tas ke lu. Mak bisa hilang. Cok kunjunjung na PC ya wir. Pasan din mo mailang.